Talakatang po. Kinilagyo ni Ikpat ng anak at ng banal na Espiritu. Amen. Kapatad, antimong anak na ningnuan na induta mo, makatipon tarap ning makapagmalang larawana, ban parang alantaya at manalangin, para kinanggang kailangan tamo. Uli na ning etama tampang anak, adwan tapa mo ing pakalulot kapatawaraning Diyos. Itamungan po, mapamakalulong Ikpa, tinubod meng dibinong anak mo, banat busana kami, kapamilataning kamatayan at pangasubling mepe, at bandina na kaming bayong be. Uli na niti, gawan mo kaming anak mo, ban mikakalugod kami kang Kristo, emo me katapilan king milabas sa panahon, kelingwan miting mata sa dangalan, mikasala kami karingkekeng kapatad, lepas tanganan da ka, mapamakalulungig pa, patawaran mo kami, king pamanisiming mataktak king kasalanan mi. Adwan mi, ing pakaluluan mo kami. Mibiyabiya kaya sana kapilan man, antimong tunay mong anak at tapat. Magdalang ta, kung pinamagkita.
Siklaw tamo po. Panalangin ning nobena, itamungan po. Pangamala na indo ning alananggang sawop, manibat kring krus, Jesus binyena ka kaya kami, ban maging indumi. Ikaing maganakang dili, ing malugod dili karing sablang indo. Malugod mo kayang balikdan, ikaming kaya kang anak, ngini nga duwan ming kaya kang sawop, hanggang kailangan mi, lalong-lalo na. Pagkiabe tayo po yung kapayapan, mabilugayato, lalong-lalo na kinkikatang bansa, ang timurin kapayapan, pilataning Russia at Ukraine. Inyang atsuka pakete king yato, kaluguran na hindu, biriyan mong dinagi kaking kasakitan na ningke kang anak, uli ning sikanan mong ibat kingke kang kasalpantayanan, ampon kapanaligan, king lugod ni higpaning Diyos. Tinggap mo yung kayang kaburian ng yang emuatalos. Ikamiman at tingkeng krus ampon kapag subukan. Paminsan-minsan may bugna keng misaldak akapibabatan. Lusok ming pakamala na hindu. Idake mo kami king maragul mong kasalpantayanan at kapanaligan king Diyos. Ipaganaka mo kaya kami ngalangpat na, ing lugod ning Diyos kaya kami. King pakibatanong ang ding panalangin mi, king bagyan ng makanano lang lusok, makakayap kaya kami. Pasiknangan mo ring puso mi, ban adalami ang krus ang timoing dibinong anak mo. Saupan mo kayang makatalos, king nino mandarake, king krus ng Kristo, alang sala, ing dumake naman, king pangasubli ng mebi. Luso ka pa kamala na hindu, ningisipan mi ring kekeng pigagap, mo pabusta ning kalingwan mi, ing kailangan ding aliwa. Maraguling lugod mo karing aliwa. Saupan mo kaming ayapusan da ka. Kabang manalangin kami para karing kekeng kapagnasan, at para karing kapagnasan da rin nga tsuketi makipagnobena. Pagamuha mo mi keka kekeng hindu, ing saupan mo kami sanang magdalang kapasnawan karing masakit, ampon maging alo. Dinan mo lang kapanaligan ding kalulo, at dingalang kapanintunan, pamatulan mo ring malungkot, maging mayansayang kasakitan ding maliligalig. Ituro mo yung katuliran karing liligalig karela, at ibalik mo king Diyos, detang hanggang linapastangan kaya. Lusok pa kamala na hindu, saupan mo kaming mangilag king kasalanan, ami kakawani kaya kami, kingig paming at sumanwa, at king balang metong at metong kaya kami. King mit mong kapanaligan kaya ka, bibiliming sarili mi, lalam ning mantumong mapanlualo mong hindu, at panatag kaming manalig, king mayupaya mong kasaupan. Amen. Panalangin para king pibale-bale, itamungan po. Induming alananggang sawop, pinilira kang reyna ning kekeng pibale-bale. Bendisyonan mo ring kekeng pamilya, king malusok mong lugod indu. Manano na sanang ing sakramento ning kasal, buklura na lang matalik ding may asawa. Ban kanita, manatili lang tapat king metong at metong kapilanman. At may kalugod lang timonong makananong lugod ng Kristo, king Santa Iglesia. Bendisyonan mo ring sablang pengari, luguran dalasan at pakamalan ding anak, apenibala na karela ning Diyos. Ibiyera sanang parati karela, ingalimbawa na ning tunay biye Kristiyano. Saupan mo lang paragul ka ring anak da, king lugod at takot king Diyos. Bendisyonan mo ang ding anak, ban luguran dalat igalang ampon pamintuan, ding karelang pengari. King malugod mong kalingapan, karin milalalong ipanibala, ring kayanakan ngeni. Dinan mo kengang masabal king dapat ming dikilan, bangawan ming kekeng dake. Kanita, maging santungan ning kapayapan, ing ke kaming pibale-bale. Antimoy sarili yung pibale-bale karin Nazaret. Ikaing ke kaming uliran, saupan mo kami, bandagol aldo-aldo, ing tunay ming lugod king Diyos at karing paraming tao. Ban kanita ing katuliran ampon kapayapan, masayang magari, king kabilugan ng pamilya ning ketawan. Amen. Kaya duwanan king hindu ning alananggang sao, Santa Maria,
Santang Birhen, tinaglingalang bakas kasalanan. Kekeng Hindu, ningalananggang saup. Ikeng makasalanan, mamasa kami keka. Ban mikatmon kami king Espiritu Santo at maging matatag kaming talapatutu king lugod ng Kristo karing hanggang tao. Banaldo-aldo, lalo kaming maging kawangis ng Yesus, antimo ika. Bang maging mamu kamit mapakumbabalob, antimoin kaya kang anak, Yesus. Ban pitakutan ming pangabating na ning pamikaluguran mi king Diyos, kabang-kaba, pauli na ning kasalanan, ayemi, sinisyan. Ban parati ming pagdulapan ning pakalulunat kapatawaran Kristo, king sakramento ning pamagkumpisal. Ban atalos mi king Diyos magsalitaya kaya kami, karing mga palyari king biyemi aldo-aldo. Banaldo-aldo, manalangin kami king mitmong lugod at kapanaligan, lalong-lalo na king oras ning tukso. Ban atalos ming ulaganing pamanyang baging Diyos sa beyabe king Eucharistia. Bandaguling ang lugod mi king kang Kristo ampon karing paraming tao, kapamila taning maralas apama kinabang. Banigalang milaring katawan mi, anting santungan ng Espiritu Santo. Ban magkapilit kaming maging tunay Kristiyano, kapamila taning malugod mi king masabal karing aliwa. Ban apakilala ming dangala na ning pamagobra, kapamila taning pamanyapet mi karing mismong obra mi, king mitmong sipagan at kalausan na loob. Ban patawaran mi laman ibat karing puso mi, retang linapastangan kaya kami. Ban akilala ming dewa ka na ning pamagdulap king sarili ming kapakanan, nengatin namang mapiperwisyo karing aliwa. Ban gunyat kami para king matulid apampalaganap, king pibandyana ni iting yato. Banidake milaring aliwa king gelingan mi, para king ikasaplala na ning komunidad. Bantanggapan ming kekeng katungkulan king komunidad, king espiritu ning tapat apamanyuyo. Baning banalay espiritu, tayrane at pasigna nga ning Santo Papa Francisco, ding obispo, ampon ding pari. Ban mipagkalubanan kaming dakal a bokasyones, king pamagpari at biye religyoso. Ban adalami ang belwan at lugod kang Kristo, karetang epo makibalo kayo. Ban king nanumang atutuklas dat apapalto kaya panding tao, baluming kilalanan, king in Diyos ang makiupaya kaya kami, ampon king sabla. Ban king oras ning kamatayan, makasadya kaming lungub, king karinaning igpang at tsubanwa. Ban kanita, mataya kaming atsuking kapayapan at pamikasundo kang Kristo, ampon karing paraming tao. Ban mi pamatulang kami king kamatayan daring pakamalan mi king biye, pauli ning kapanaligan mi, king ginong sinubling me biye. Banding kapatad ming may ngayaw na biye, agad na lang midakayanan, king pangasubli ng mebye ning anak mo. Ngini po tayo imig tamong manalangin para karing sarilita ang kapagnasan. Itamongan po, Banala Maria, saupan mo kami karing kekeng kailangan, ipanalagin mo yung kabilugan na balayaning Diyos, manano na sang mipayabot ng kaya kami, ingalanangga mong saw. Ginobinye may Maria kaya kami, ban maging induming, makatalagang sumaup kaya kami, king balang pinandit ning biyemi.
ibigay mo kaya kami, grasyang magsakdal kami kaya, king nanumang kaya kayang kailangan. Amen. Siklawat tamo po, orasyo emperata laban king COVID-19. Itamungan po, o mapamakalulu, ampon mapagmalasakit ay pami, aminan mi na rin kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit keka, ban manakit kapatawaran ampon biye. Lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal a kasakitan kaya kami, at may kamate na karing dakal at tao. Adwan mingeni kaya ka, ing baligdan mo kaming mitmong lugod, at yachat me kaya kami, ing makawulo mong gamat. Intakot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo yung kasalpantayanan mi, at palusukan mo yung masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mo la, ring taong mitutukan manintun panulo para kaniting makayawang sakit. At mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo'y sablang pa magkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansa mi. Ipanalangin nila ring sablang lilingap, karing mi salunan, ban makasuyo la karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap ka ring masakit. E mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin milar at ang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula at ang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan detang mingayawo na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit na panahon. Ban magubra kaming miyabe-yabe para king ikakayap ding sabla. At ban makasaup kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayra na kami king pamagbayong loob at kabanalan. Itiaduan mi kapamilata ng Kristong ginumi.
Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan na hinduning Diyos. Emo sana pisawili nga klis mi keka, king kakulangan mi. Nune, bagkus mo keng ikabus, king sablang panganib. O maligaya at kanunwanan a Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsod, Santa Rita Nicasio, San Agustin, patulunan ming Santa Monica, king lagyuning pat, ning anak at ning banal na Espiritu. Amen. Maya pat magrasya nga bak po kaya kayungan. Kaniti pong kaya katang kapag masusyan, pakiabetala ka rin kaya katang panalangin, ding makatuking intensyones, pasalamat dadi Mayor Teddy ni Mrs. February Tumang, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, John Rose Tolentino and family. Birthday Thanksgiving ng Neriza Francisco. Special intention, kapayapan pilataning Russia and Ukraine. Ditsen Lito David and family, Maria Lourdes Tapnyo. Safe travel, Diane Rose Matic at George Torres. Speedy recovery dadi Remedy Mateo, Angel Pajardo, Chismel de Alca, Josephine Lorenzo at Angelina Lising. Healing, Bel Trinidad, Mario Supan, Lina Bosnus, Jesus San Luis at Lourdes Nocup. Ang timuring di sablang kaladwa king purgatorio at ding kaladwa dadi Domingo Senior, Jose, Erlinda, Domingo Junior, Alan, Asuncion, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Pelino, Nida, Gregorio, Fernando, Gerald, Anselmo, death anniversary, Rosaria, death anniversary, Marino, Amor, Fabian, Enrique, Imelda, Arthur, Lilia, Ligaya at Oscar. Makiabeta po king dalita pamuklat. King lagyuning igpa, ampo ning anak, ampo ning Espiritu Santo. Amen. Ing pamagari ning Dios, kawangis nening metong amanyaling mga malaperlas. Potang mekatuklas metong akaraniwan aleguan, pisalina ing sablang at tsukeya at salwane. Ing antiganiting kapanaligan, manatili sang parati kay kayungan.
Paulining migitang balisa, karimbage makayato, at kakalingwan ing walaga na ning emu nanu ing kayaryaning banwa, adwan tamu ing kapatawaran ning Dios, batang maging karapat dapat magmasusi, karing banal a misteryo. Iagkastangin ing miyagnanagnan ing kapanisyan, magkumpisal ko, at kaya kayo kapatid, uling mikasala kong bina, iisip ang ano at dapat, at niyano ang kakulangan. Uling nitay pa rin upas sa Mariang kakulangan ng Pirimet, karin sa blang ang Hiyero Santo, at kaya kayo kapatid, lalangin ang Diyos sa gintang. ing Dios sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamu, at king pangapatawad na ring kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alang angga. Manalangin tamo. O Diyos sa ipami at talapagluwalo, alang bagye banal nung alaka, alang bagye mikaulaga. Tayran mo kaming papunta king biye alanganga, kapamilataning matampaming pamangamit karing kanwanan, apig kalub mo king yato. Itiyadwan mi king kapamilataning ginuming Heso Kristong anak mo, ang mabibye at mag-ari, kambemu at ning Espiritu Santo, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Pamamasang ibot, kinlibro ning propeta Jeremias. Masakit ing kabilyan ko, bakit bait na ko pa, ning indu ko keti king yato. Mapipilit kong makipate at makitwa king balang tao ning bansa. Eko pe param kwalto ni menamdam, makanyan man panyong para ko. Migsalita ka kanako at pekiramdaman ko insablang amano mo. Kaya kako ginong Diyos amayupaya, inyading kaya kang amano, kitmandeng tula at ligaya, ing puso ko. Eko ginamit ing panahon ko, king pamitutula at pamagsayang kayabero, ring aliwang tao. Bilang kapamintuan ka ring utos mo, nibibiya ko king sarili ko, at kitman mo kung mwa karing tao. Bakit manatili kong magkakasakit? Ba't ela mawulo ring sugat ko? Bakit ela kakayap? Nasa muwari ing minakulub, aantiring batis, alalangi ng kaleldo? Inya nga nang mekibat ka na ko ning Ginu. Nung magbalik ka, tanggapan da ka, at pasibayo kang maging talasuyo ko. Nung magsalita ka, karing bagay makabaldugan, lugal king magsalita ka, kitang alang kabaldugan pasibayo ra kang maging kanakong propeta. Magbalik laki karing tao, at ena kailangan po, ing ika ing lumapit karelo. Gawanda ka, antiing bakod apuro tangsu, arapan daring taong deti. Pakipatenda ka manding tao, dapot era ka asamput. Mantabi ako keko, at ingatan da ko. Iligtas da ko king gamat daring marawak,
at tampalasan at amano ning Ginoo. Ing Diyos yang kakong santungan, king oras ning kaligaligan. Iligtas mo ko karing kasalang ko, o Diyos ko. Ipamingwa mo ko sa karing salang alulusob ka na ko. Karing mga rawak atawo, iligtas mo ko. Ampong karing makamate atawo. Burira kong tambangan, deting kasalang, mi kampi-kampi, laban ako, king karelang labanan, e uling atin kong kasalanan, o pamagkamaling depatan, o Ginoo. Insikanan mo yang kakong panaligan, ika insantungan ko, o Diyos, inya ika ing kakong pupuryan, kaluguran ako ning Diyos ko, uli na nito, saupan ako. Dapat ako, idalit ko ing kekang kayupayan, balang abak kakong idalit, kekang pakamal, uling ika ing kakong meging santungan, ing kakong kambilan, king oras ning kaligaligan. Keka o kakong sikanan, dalit kong kapurian, uling ika o Diyos ing kakong kambilan. Ing igpa ning ginutang Yesu Kristo, aslagano sana ring kakatang kaisipan, ban abaluta mo ing degulan ning kapanayan, akyakatang kayawus. Ing Ginoo manatili ake kayo. Pamipasyag king maya pabalita agpangkang San Mateo. Jesus nga na king kekaldan. Ing pamagari ning Dios, kawangis ne ning pibandyan ang makakutkot king gabon. Mi paintagon, akulkul na ning metong atawo, at timbuna ning pasibayo. Ing tula na, mekoya at pisalina ing sablang kayatinana, at kaybat migbalikya, at seline ing gabunayta. Antimurin, ing pamagari ning Dios kawangis ne ning metong amanyaling mga malaperlas. Inyang mekatuklas siyang metong a perlas, ae karaniwan alegwan, mekoya, at pisalina ing sablang at tsokeya, at seline ing perlas. Ing mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Nauuso po ngayon yung investment. No? Nauuso po ngayon ang mga insurance. Insured ka na ba? No? Yun yung tanong sa atin. Mayroong health insurance, mayroong investment,
Ito yung mga bagay na ito na magbibigay sa atin ng kapanatagan ng puso at isip, lalong-lalo na kung nasa panahon ka ng matinding pangangailangan. Hindi mo alam kung kailan ka magkakaroon ng malubhang sakit, kaya mayroong health insurance. Yung pera mo, nagagastusin mong milyon-milyon sa ospital, ay mawawaldas lahat. Pero kung mayroon kang insurance, malaki ang maisasalba mong pera. We are so much focused on investing things here in this world. Wala naman pong mali doon. But the main question perhaps is, how do you invest on the afterlife? Papaano ka nag-iimpok para sa kabilang buhay? You may be at peace of material things here in this world, but are you at peace that after your life here in this world, you will be with the Lord in heaven? Baka marami tayong mga bagay na ibibigay at iipunin dito sa mundo, ngunit hindi mo madadala pagkamatay mo. Ano ang mga investment na kailangan nating pagtuunan ng pansin? Binigyan tayo ng napakagandang kwento ni Jesus sa Ebanghelyo. Ang sabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng isang tao na nakahanap ng kayamanan sa isang lupain. At nung mahanap niya ito, umuwi siya, ibinenta niya lahat ng ari-arian niya, at bumalik siya, binili niya yung lupa. Ganon din sabi ng Panginoon, ang kaharian ng Diyos ay katulad ng isang taong nakatagpo, nakahanap ng pinakamahal, ng pinakamagandang perlas. Binili niya ito at tuwang-tuwa siya. Magandang perlas sa buong mundo. Are you trying to find Jesus in your life, or you are trying to find the material things which God created? Hanapin mo yung gumawa sa mga bagay, huwag yung mga bagay na ginawa. My dear brothers and sisters, when we die, on our last breath, on our deathbed, ano kaya yung nasa isip natin? Makakalimutan mo na lahat ng ipon mo, ng kayamanan mo, and you will be concerned on your life after death. Sa huling hininga po ninyo, maiisip mo pa kaya kung magkano ang pera mo sa bangko? Maiisip mo pa kaya kung gaano karami yung titulo ng lupa na meron ka? Maiisip mo pa kaya yung mga natapos mo sa pag-aaral? O ang taong mamamatay kaya ang iisipin niya, saan kaya ang bagsak ko? Sa piling ng Diyos o sa piling ng kadiliman? Masyado tayong abala na nag-iipon ng kayamanang material. Okay lang yan. Mga blessings ang kayamanan, no? At kung gagamitin ito ng maayos, well and good. Ngunit kung ang nasa isip mo na lamang at kung ano ang nasa puso mo na lamang ay itong mga kayamanan, delikado ka na. You think of God always, the pearl of great price. At magawa mo kayang ipagpalit at isuko maging ang mga material na bagay na ito sa ating Panginoon. Kilala po natin ang mga santo na mayayaman, makapangyarihan, ngunit tinalikdan nila ang buhay na mariwasa. At sinundan nila ang ating Panginoon. Nakikita niyo po yung mga madre yan sa likod ninyo. Sama-sama sila, kahit ilan lang sila sa kumbento, masaya sila. Because they found the pearl of great price in Christ. Minsan po, mayroong isang tao, inanyayahan na magdumalo sa
mga grupo ng simbahan, mag-attend ng renewal, mag-attend ng mga prayer meetings, pero ayaw nila. At itong mga leader ng simbahan ay nagtataka dahil paunti na ng paunti ang pumapasok at sumasali sa kanilang mga prayer meeting. Minsan, tinanong niya ang mag-asawa na iniimbitahan niya, "Oh, bakit po ayaw ninyong sumali?" No? "Ay, okay na ako, nagsisimba naman ako every Sunday." No? Nagsisimba naman ako every Sunday. But the main point is, are you willing to invest your time to the Lord, not only during Sundays, but every day of your life? Nakahanda ka bang ibigay ang iyong oras at panahon sa Panginoon kahit anong oras ng buhay mo? Or you are just a Sunday Catholic? Isa kang Katolikong every linggo lang na nakakapunta ng simbahan, nakakaadalo ng banal na misa, o sa tuwing birthday mo lamang, doon ka nag-a-attend ng misa, o kapag may patay lamang, doon ka nakakadalo ng misa. If you found the great prize, this pearl that the gospel is talking about, siguro ipagpapalit mo lahat. Kung susundan natin ng Panginoon, pinapaalala po sa atin na nakahanda tayong iwan ang mga bagay na material at ilaan ang ating oras at panahon sa Kanya. Nawa pagsapit ng panahon na tayo ay lilisan na dito sa mundo, masabi natin sa ating sarili, natagpuan ko ang dakilang perlas na walang halaga. Natagpuan ko si Jesus sa aking buhay at masaya akong lalaho na dito sa mundo. May assignment po kayo. Ngayon po, isipin ninyo, ano-ano yung mga pinahahalagahan ko sa buhay? What are my treasures in life? You can list them down. At tingnan ninyo, bakit ko nasabing ito'y mahalaga sa akin? Bakit ko nasabing ito'y kayamanan para sa akin? You list them down, reflect, and pray. Tingnan mo din kung nandyan sa priority mo, nandyan sa mga kayamanan mo ang Panginoon. Kakaluguran, manalangin taking Diyos, bani pagkalub na kay katamu, ing kalam makakilala kimpibanjaning banwa, ating karaniwan na legwan, ning biye alanganga. Nga tamong manalangin, ginu akamtan miyasana, ing banwang mipnong legwan. Ulitan tayo. Para King Santo Papa, ring obispo at pari, atuklasan do sana ing pibanjan, ning banwa king karelang bukasyon, at miyatang akatungkulan, ipanalangin taking Ginoo. Para ka ring pamuntok politikal, kapilan man sana elamila ko masabal, king sabing ulaga ning upaya, at pamamuntukan apigkalub ning Diyos karelo, ipanalangin taking Ginoo. Para ka ring daralan kasakitan, tunggenda sa iti, antiing sakripisyong kailangan dang dalanan, detang mga intulid mabilang king pag-aryaning Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Para kay katangan, akilalata sana, king ing kayaryaning banwa, yo ing pekamulagang kayatinan, amalyari tang abandi, ipanalangin taking Ginoo. Ngeni adwan tamo'y sarili tang kapagnasan,
Oy paming at subanwa, apakit misana ingkekeng lugud kapamilataning alang kupas ming pakamal ka at karing para ming tao. Pagkaluban mo kaya sa aking grasyang makatuklas at makakilala king ulaganing kayarian mo karimbanwa. Itiadwan mi king kapamilatan ng Jesucristong kekang anak at ginumi. Amen. Manalangin kayo kapatad, baning kayo katang daon, matanggap ya harapan ng Diyos, igpang mayupayang tuto. Oy paming miglalang, tanggapan mo reting ayin, ame piling ibat ka ring dakal mong kalam. Papagbanalan da kesa na reting misteryo, at tayran painturo kimbie alanganga. Itinganadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginuma natili ake kayo, yat nayo rin puso yu. Pasalamatan tayo ing ginu a Diyos tamo. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin oy pa. Diyos king alanganga at lubos mayupaya, kapamilatan ng Jesucristong ginumi. Kaya binayo mo ing sablang bage at dininan mo kengang dake king kaganapana. Bistaman Diyos ya, linubas na ing kayang sarili king kaligayan at kapamilataning daya ng mibubu king krus, inatad na ing kapayapan king yato. Ulinanita, mi parangalan ya babo ning sablang lelangan, at meging pagmulana ning biye alang angga karing sablang susuyo keya. Inya kambering sablang koro ring ang ehel karing banwa, daralit mi ingke kang ligaya. Layon makyabe king alang tuk ng dang pamamye kapurian keka, at ngaming ang kakanta. Manal
Kune kaping banaloy pa, ika ing panibataning sablang kabanalan. Ulinanita pagparalumpumi, pabanalan mo sana reting ayin king espiritu mo, ban para kay kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayami daon kusang loob kim pamaylas at kamatayan, kinwane ing tinape, at pepasalamat siya keko. Piraso ne at binyene karingkeyang disipulo nga na. Tanggapan niya iti ikongan kananye. Iti yaing kanakong katawan, ami daon para kay kayo. Makanyan mo naman kay batingapunan, kinuane ing kalis. Pasibayang pe pasalamat keka, at binyene ing kalis karingkeyang disipulo nga na. Tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti, iti ing kalis ning kanakong daya, ning bayo talanganggang tipan, amibubu para kay kayo at para karing sablang tao, banketa, mipatawaran na rin kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyangeni kaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Daraon mi akeka iting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatang keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo ban sumuyo keka. Mapagkumbabaming pagamwa mo, king ikamingan sanang misulusulu king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan meoy pa ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban miganap yaking lugod. Kambe ng Francisco ake kaming Papa, at ti Florentino ake kaming Obispo at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepay nawan at manenayang subling miye, at ding sablang may ngayang unabiye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Pakaluluwan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biye alanganga. Bangkayabe ng Maria ing Birhen induning Dios. Kayabe ring apostol at ding sablang santo. At tinupad king malmong kaburian. King kekabaning panahon. Puriyan dakat paligayan. Kapamilata ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilata ng Kristo, kambena at keya, ipang mayupayang tutu, kagum ning Espiritu Santo, pupuryan dakat parangalan manggaman king alanganga. Ngeni manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod king ipa, karingamanong tiro na kay katamo ning Ginoo. Oh
Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan kim panahon mi, banking kasaupaning kaya kang pakalulu, parati king mikabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Heso Kristo, sinabi karingke kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babiye ko ke kayo. Emo sa babalikdan din ke kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing ke kang iglesia. At pamayapan me ang pombilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibiye at mag-ari manggaman king ngalanganga. Ing kapayapaning ginuman at ilisa kapilanman ke kayo. Ipakitangening mikakan metong tamo king kapayapan. Niyo ing kordero ng Diyos, niyo ing milalako king kasalanan ng yato, mapalad laring mayawos king apuna ning kordero.
Manalangin tamo. Oy paming malugod, tatanggapan miya ing sakramentong magmasusi, king kapigaganakan, king kamatayan at pamanyubli ng mebye, Kristong anak mo. Kapamilatan na niting kalam, ilapit mo kaya sana king alangang gaming kaligtasan, itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginoo manatili ake kayo, Kaya ka tumuli. at bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutu, ing Iba, ing Anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Yari ng misa, umen ako king kapayapan.